Kasenjuk kirang ba shnong Ribhoi district hapo kajingelam uba BB Makdo chairman ba PB Selyang general secretary bat kirang ba shnong na keleng ki shnong Haribhoi district hakakat ar tarik kelalengkot kila lej banya kendu ya uhe pulit ke Ribhoi u Giri Prasad ubala shimti kum u superintendent of police pathamai hakani ke district banya keren shibun ki kamtam ban wanra ya ka shongsuk shongsan hakani ke district. Na kaliang kekenduhun kirang basnong, kila kerpat ru ya USP ban beteng ya kajing talasi kumba jule. Namar kani kelawan ra shisha ya kajing duna, kajing ya briu, bat kajing ja aksiden hari boy. Kabadai ka way na ki distrik ka bajurba ki aksiden bat kajing du no ya ki mensim briu. Nalor katay kajing kerpat ban beteng ya kajing talasi, na kaliang kirang basnong kila kerpat ru ya katenat pulit ban a ya kajing trelang bat kirang basnong ban te lakam ya ki kam sniu kam tam ya udrok bat ki wei de kajing di penbuat ki bawan ra ya kajing huri hura bat kajing thut haka imlang kasalang. Na kaliang USP ulak kular ban a ya kajing trelang bat kirang basnong kam tam ban penklan ya ki VDP haman kisnong. Hakani keju kasngi kesenjuk kirang basnong Ribhoi district kila lejru ban yakendu yau Abhilash Baranwal Deputy Commissioner ka Ribhoi district ban ujor halor ka jingkerdu kisnong watla bon kisnong kila yo ya ka skim JJM bat ki pipe ru kila poi hadu tliu yeng henrei klem ka bat kani kala bu jing ya bun ki paj ba nong shong snong bat kum ru ban kerpat ya ka sorkar ban pelat no mardor ya ka bai tiar jo ka skim MGNREGA ya ka ba ka sorkar BJP kala pen kala kerteng ya ka ni ka skim sya ka VBG Ram G Act hajar pusan nakaliang jo sunjuk ki rang basnong Ribhoi district mata kasngi hat arterik Brian Bingkong araja arpenriu gidap ta kajing dokumen akabana kaliang jong kesenjuk giliyo ban wan budin ya kikam kiba nang sak pending kiba mention snap gila dap ban bu iki jingtho sya SP office akabide bat kadiki jingja kiba susi baja lang bau di usurok nadu napo jorobat adu umyam di daga jing simkia jongki ngisoban ai kube shibun ya ka police department kabala simkia nak bantaban le ya ka checking nak bantaki kali kamta mikini kiba di kiat akapor banyak kali batlang baka jing simkia jing police department nilai bakal yarap sisa haka bakal aduna kan ka jing yap lang baka jing ja accident haka ka surok ka ba nilai ba hapor Ribhoi district nakapor kapor ki bubun ki mensim kilo du di lang baka jing simkia ka jungki kalau duna kini ki kendiat banai hadin ba nakaliang jong ka police department kala sim ya kakam di ka ba nakaliang jong kesenjuk di don ka ban penpau ta kasgi kalau hakawi pat ka bentang nilai ba kajing jot jong uni usurok nadu napo umyam hadu jerabat kadai lang ba kajing yat jong gini kali ki bakit palat put kabana kaliang jong sunjuk ngadep pendia keren menta bat USP jong ka Ribhoi district hakabana kaliang jong ulak kular ban simkhai kani bat hoa kajing isa gumbale keren ka meeting kamde ga benta jong ka police department ban pej ban check ngai ka jong ka transport department nak benta ban pej ya kan dia ka jingkit kia jong gini kali ki bakit palat put ti nakaliang jong gi penpau ba nang ni sekmat nakaliang jong ka transport department bat ka police department ru kin le ka badai kamtam ka badai ban te lakam gini kali ki ba kit palat put namar bang i bakani ka gitrok ki bakit mar kala long syaba palat liam ka bakabu jung ma ye ki ar saka bat ki kaliret ki ba but nak dien jong ki bat kamtam ru ka ba penjot ya kan ka surok silenter na du umyam hadu jerabat ti ka ba arpat ka ba nakaliang jong ka sunjuk liyo banyakan mentakasngi bat deputy commissioner jong ka Ribhoi district kalau haka bide bat gidon katuk ni tili kisinong ki ba kan ka jal jivan mission kim trek kam tikna haka ba nakaliang jong ki bubun kisinong gilayo ka complain gila penpau ba kan ka giyo i tang ka pai tai ki pai ki ba poi kisinong jong ki kat ba ka pat kamsem la poi kumbala khambi denti kumbala penmang leng ba ka department PHE department ti nakaliang jong ka sunjuk kirang ba sinong ilabu ko jing tho sa UDC di nakaliang jong UDC rangkat baka sunjuk dia singi sa penbej hakawe ka singi nakabanta bandej pej ikatut ni sinong ki bangilio ka complain debat sakawe pat ka bangilio ka bandia keren hakabi day bat kani ka jing penslam jong ka sorkar ban siu ya kani ka material sa ki vendor ka ba nakaliang jong ki
nakaliang jung gisnong kalabu jeng e ban penyak cakmat kamtam lili kumung yu menta ba kani ka MGNRGA kelapan kala kerteng tinggi tip ke ke banja yo lese kutu ke bay material ka bangladap ban treru yo nginum yo show tinggi layak keren baru disi mtaksi ka ban nakaliang jung ula ai ke insuran ba lakum dokum no kin pendep no hapo jung uni financial year kanang ba kikam ki bede bat ka ini ka MGNRGA ki vendor kinam kata bat ki VEC kin yo ka ban pentre sya yi kam ki bede bat kene ke jing tre bela job card ha kisnong kita go jungi di kita gide gimat ki banakal yang jong sunjuk li ka ban keren hapo SP office bat u GC office bentar kasi ka ngi kimi ilti ba kadang diru kasin ke banengkong jong kene kesnam aja ar pendiu dingi kimi ilti ba kini ke jing ya keren go jungi bat ka bakhadu ka bangilio ka ban penken mauru ka bede bat kini ki foot over bridge ka banakal yang jong ka nahai kala dep ban sanction newtally hapo Ripoy district bat kumbang ilio ban yaken bat DC bentar kasi ula penpa banakal yang jong ka nahai kila hapo ujung kini ki kendiat sengi ken seyo ke ban sedang no ke kam ban ngi kemil inti ban kali sunjuk inang ye budin bahkan ni ke kam kan urlong no sisa ban ngi i ba kata ka jing sengan ke de ka bahmat na ka mata ki pai ba jong ke dong katan ke jungi kita ki mat ki bangilio ban keren na kali yang jong sunjuk harkat bat kini kinong yelam ki balawan mata si blesibun blesijar ngo